April 20th, year 2026, Monday. 2026 metų balandžio 20, pirmadienis. 20 апреля 2026 года, понедельник. I left my apartment and am walking to the Lukiškių polyclinic in Vilnius. Išėjau iš būto ir einu į Lukiškių polikliniką Vilniuje. Вышел из своей квартиры и иду в Лукишскую поликлинику в Вильнюсе. I look around for the agents of Lithuanian Secret Services, who must wait for me somewhere here. Dairausi Lietuvos slaptųjų tarnybų agentų, kurie turėtų manęs laukti čia kažkur. Осматриваюсь в поисках агентов литовских секретных служб, которые должны ждать меня где-то здесь. Here is likely the very first of them, so demonstratively and immovably watching his smartphone, rather me myself in his smartphone. Štai tikriausiai pats pirmasis jų, taip sustingęs ir demonstratyviai žvelgiantis į savo išmanųjį, tiksliau į mane jame. Вот, скорее всего, самый первый из них, так демонстративно и неподвижно глядящий в свой смартфон, видя меня в нем, скорее всего. The second one, antrasis, второй. Lukiškių Square, Lukiškių aikštė, площадь Lukišskая. The third, smiling and showing me his smartphone. Trečiasis, šypsosi ir rodo man savo išmanųjį. Третий, улыбается и показывает мне свой смартфон. Kaštonų Street, Kaštonų gatvė, улица Kaštonų. Якšto Street, Якšto gatvė, улица Якšto. Entrance of the Lukiškių polyclinic, įėjimas į Lukiškių polikliniką, вход в Lukiškių polikliniку. That pose is visible very well. Та поза labai gerai matoma yra. Та поза очень хорошо заметна. Wardrobe window is on the left. Kairėje rūbinės langas. Слева окно гардероба. Having left my jacket there, I am going up to the third floor. Palikęs ten savo striukę, keliuosi į trečią aukštą. Оставив там свою куртку, поднимаюсь на третий этаж. Second floor, antras aukštas, второй этаж.
Those two cleaning ladies seem neutral. Tos dvi valytojos atrodo neutraliai. Tie dvi уборщицы выглядят нейтрально. Third floor, trečias aukštas, tretий этаж. One of them watches his smartphone wearing outerwear. That is, he never intended to enter doctor's office, whereas the other one is turned to me, although no one uses to sit this way on that seat, because door of the doctor's office is behind his back. So they are the fourth and fifth. Vienas jų seka kažką savo išmaniajame nenusivilkęs, tai reiškia jisai neketina įeiti į gydytojo kabinetą. Tuo tarpu kitas sėdi pasisukęs į mane, nors toje vietoje niekas niekuomet taip nesėdi, kadangi įėjimas į daktaro kabinetą yra už jo nugaros. Таigi tai четвертасис и пятасис. Один из них смотрит в свой смартфон, не раздевшись, то есть он и не намеревается заходить в кабинет врача, а другой сидит, повернувшись ко мне, хотя никто на том месте так никогда не сидит, потому что дверь в кабинет врача за его спиной. Итак, это четвертый и пятый. While waiting to be called into the doctor's office, I start pacing in front of the door. Belaukdamas, kol mane pakvies į daktaro кабинета, pradedu просивайкшoti prie durų. В ожидании, когда меня пригласят в кабинет врача, я начинаю прохаживаться перед дверью. Few minutes later, one of the cleaning ladies comes from the second floor. Po kelių minučių viena iš valytojų pakyla čionai iš antro аукшто. Спустя несколько минут одна из уборщиц поднялась сюда со второго этажа. It's clear that she was ordered via mobile phone to record when I entered the office. She is the sixth. Aišku, kad jai mobiliuoju ryšiu įsakė užfiksuoti, kada aš įeisiu į кабинета. Tai шестои. Ясно, что ей по мобильной связи приказали зафиксировать, когда я войду в кабинет. Она шестая. A few more minutes later, when I was called, she glanced at me. Dar po kelių minučių mane pakvietė, ji dirстелėjo į mane. Спустя еще несколько минут меня позвали. Она взглянула на меня. I leave doctor's office, išeinu iš gydytojos kabineto, выхожу из кабинета врача. The cleaning woman had already started cleaning on the third floor. Tuo tarpu ta valytoja jau yra pradėjusi plauti trečią aukštą. За это время та уборщица уже начала мыть третий этаж. Having already gotten a bucket of water and a rag from somewhere, iš kažkur pas ją atsirado киберас vandens, skuduras, у нее откуда-то появилось ведро с водой, тряпка. Those the two already disappeared. Tie du jau išnyko, tie двое уже исчезли. Second floor again, vėl antras aukštas, опять второй этаж. The first floor again, vėl pirmas aukštas, опять первый этаж. The man who came in from the street is looking at his smartphone. Atėjęs iš gatvės vyras žvelgia į savo smartfoną. Вошедший сюда с улицы мужчина смотрит в свой смартфон and begins talking. The seventh. Ir ima kalbėti. Septintasis. И начинает говорить. Седьмой.
A girl is sitting in a coat as well. The eighth. Mergina sėdi taip pat nenusivilkusi. Aštuntoji. Девушка сидит тоже не раздевшись. Восьмая. I take my jacket. Иму striukę. Беру куртку. And I go away. Ir išeinu. И ухожу. Да, я там. Мне это самое удобное. Да. Нет, я понял. He is speaking Russian, likely a refugee from Ukraine. Шняка русишкой, tikriausiai pabėgėlis iš Ukrainos. Говорит по-русски, видимо, беженец с Украины. If so, then he is an Ukrainian agent of Lithuanian Secret Services. Jei taip, vadinasi, jisai yra украинетец Lietuvos slaptųjų tarnybų agentas. Если так, то значит он украинский агент литовских секретных служб. A woman in a white cloak moves away ahead. Priekyje толстая мотерис с балtu apsiaustu. Впереди удаляется женщина в белом плаще. She stops suddenly, стайга сустоя, вдруг останавливается. I slowed down the velocity, sulėtinau kadrus, замедлил кадры. And turns back straight at me, ninth, ir pasuka atgal tiesiai į mane, devintoji. И поворачивается назад прямо на меня. Девятая. Giving me way demonstratively, parodomai užleisdama man kelią, показательно уступая мне дорогу. Her cloak is unbuttoned aimlessly to attract my attention. Jos apsiaustas be tikslo atsegtas, kad patrauktų mano dėmesį. Ее плащ бесцельно расстегнут, чтобы привлечь мое внимание. Just like that girls who met me when I walked to the entrance earlier, because that is what their operative instructed them to do. Taip pat kaip ir šitos merginos, kuri mane pasitiko man dar tik einant link įėjimo, kadangi jų оперативниkas jas taip инструктavo. Точно так же, как у этой девушки, которая встретила меня, когда я еще только шел к входу в поликлинику, потому что так их проинструктировал их оперативник. So, counting this girl, the total number of obvious agents today has grown to 10. Taigi, priskaičiavus dar šitą merginą, bendras aiškių агентų kiekis šiandien siekia 10. Присчитав эту девушку, общее количество ясных агентов на сегодня составляет 10. Turn to the Kaštonų Street again, posūkis vėl į Kaštonų gatvę, поворот опять на улицу Kaštonų. Лукишки Square again, vėl Лукишкio aikštė, опять площадь Лукишская. A girl crossed my path, mergina kirto mano kelią, девушка пересекла мне путь. And she stopped suddenly, 11th, ir staiga sustojo, 11, и вдруг остановилась, 11. I stopped too, sustojo taip pat, я тоже остановился. She stood like that for about a minute. Ji taip stovėjo apie minutę. Она так стояла около минуты. I film everything blindly, without seeing the frame. That is why I failed to film how 3 girls were fooling around pantomimically at a bus stop. Aš filmuoju viską aklai, nematydamas kadro, todėl nepasisekė nufilmuoti, kaip 3 мерginos агентės мaivysi пантомимишкой автобуса стоtelėje. Я все снимаю вслепую, не видя кадра, поэтому не удалось заснять, как 3 девушки-агентши пантомимически кривлялись на автобусной остановке. The total number of agents 14. Bendras agentų skaičius 14. Общее число агентов 14. By my house, prie mano namų, у моего дома. That 15th female agent stood still that way for some time prior I noticed her. She pretends to smoke. Ta 15 moteris agentė taip stovėjo jau kurį laiką prieš man ją pastebint. Vaidina rūkančią. Та 15-я женщина-агент стояла вот так уже некоторое время до того, как я ее заметил. Изображает курящую. This is how the real secret power looks like. Thank you for watching. Share my channel.
Štai šitaip atrodo tikroji slaptoji valdžа. Ačiū, kad žiūrėjote, dalinkитесь mano каналу. Вот так выглядит настоящая секретная власть. Спасибо за просмотр, делитесь моим каналом.